Forđu smo natovarili do čepa sa priborom. Kad smo stigli na jezero, bilo je malo vjetrovito, ali kasnije se sve smirilo. Nismo gubili vrijeme, odmah zamijesili smjesu i pored hranilica i dubinskog sistema, jedan štap smo pripremili za gliste i pluvak. Sačip, veliki velemajstor za šarana, sve je pripremio i pregledao je li sve u redu. Vopi nije smio faliti, a tu i tamo bilo je nekih trzaja i malih šarana. Nakon mnogo malih akcija, konačno je uzeo dobar šaran. Nisam mislio da ćemo ga izvući jer je otplivao u trsku, ali Sačip je to nekako uspio i tako prođe još jedan lijepi ribolovni dan. Nešto uzeti jest. Kako je sve požudilo. Forđo je pun ko šipca, šta ti kažeš Ačre? Jo. Stvarno je lijepo. Nema on mira, on odmah mora zabaziti dok je došao. Kada tu uzimaš uvijek sa sobom ovo. A da pomiješaš? Pa nije mi... Kako se to na nas kaže? Kako se na srpski kaže? Kako se kaže? Sad sam zaboravio. Pa nije mi kako se kaže. A jebem ga za panira, pa i na nas se kaže paniranje. Pa da. Tako nešto, da. Da. I treći sastojak, kuruz. U nekom omjeru otafrlje od prilike. Da, tako nešto od prilike. Ono recipe za pecanje. Treba vode sad u to? Da. Evo. Da ne bude ono ni previše gnjecova, ni tvrda. Da, vlažno. Vlažno. Možda ostane tamo da je nešto malo. Još? Dobro, to je to. Tu na plovak i gliste i 2 štapa, ne 3 će biti na dubinski sistem sa hranilcom. Ali dobro se vrte gliste, friške i šume. Da. Jednostavno sa hranilcom ovdje treba nam ovaj ovdje da može da hoda i ovamo gore ide ovaj štoper i tu ide predvez. Malo pretisneš prstima da stoji dok bacaš i to ima tu. Pogledaj. To je to. Sad samo mora da čekamo.
ide naravno nazad, pošto je mali. Ajde. Tu se odmah izbacio. Nisam znao da hoće tako uzeti šaranje, da se sam zakači na glisti. Gospodine, daj nekog Većeg. Nemoj nas jebavati. Sad može. Ja, dobar vrh, tanak. Primećuje se dobro. Jasno. Ajde, živio. Živi. Ode plovak, sine. Sad malo sačekat opet, a? Kontra. Kontra, da. Evo ga. Spade. Pade, a? Isto tamo, taj pravac. Da ona druga cev tamo, vidiš. Sad smo malo promijenili poziciju. Ovdje je dosta ljepše za zabacivati, prići vodi. Tako da... Znači ravno. Ajde. Tamo kad ga... Evo. Tu kontru neću. Ali i to je možda mali, dok tako slabo vuče, a? Sve se pokačilo. Baš je izgleda mali. Mali. Cijelo vrijeme pa nije ni čudo što ne mogu ništa izvući, a? Da. I ne vuče, jesi vidio? Ništa, on ne jebe žive sile. Gdje je kešar, gdje ga? Ajde, da porastiš. Pogledajte kako je lijep. Ode. Sad. Da smo se klarili, izgubio 50 eura. Ma kaki 50? 1000 eura. 1000 eura bi se ti kladio da niko neće doći da se kupa o kasnu jesen. Šta će sad, novembar? Jebem te robio. Moraš uvijek da bežeš kontra da bi on begao na neku drugu stranu, razumiješ? Ode on tamo, čovječe, vraćaj ga vamo. Idi vamo. Samo na ovu cepu da nam ide. Ode on stari u trstiku. Neka, trske ne ide on, znaš. On ne prolazi pored trske. Nemoj spasti. Ne vodi se zapetlja. Neće, ajde. Ajde jebe. Podigni ovaj. Ej, doj, to je dobro. To je jako dobro. Neće Meradov da izađe. Stavi. Ajde. Neće da izađe, jebem ga za glavu. Dovoljno ti to. Stavi me. Samo ga stavi u vodu. Evo ga bre. Sad je ispalo. Eto. To sačir. Trebamo ga otkačiti prvo da ga ne patimo. Evo vam, vodi ga spust. Čekaj. Ćeš ga otkačiti prvo. Možda opet bandar. Znači, ljudi moji, ovo je nevjerovatno. Pogledajte ovo. Lovimo šarana i prvo je uzela bijela riba i bijelu ribu je uzeo bandar. Znači, tamo ima malo i ovećih bandara.
Tako da ćemo sad na ovu ribu ovdje, ajde pokušaj, baci koga jebe. Stavi. Čekaj, prisjeci samo ovaj Rep. nož, rep. To je to za danas bilo, a? Nismo se oprostili s ljudima. Vozimo se kuću, ufatla nas je noć. Ono sve, aj još će, aj možda će sad i na kraju, cak. Ništa. Bio je bandar na kraju. Bandar je bio na kraju, jeste.